Samet Saçyo'nda Üstelik yapıyorum. Uşu yerden delegatsiya barıp maga yazılı gününde suro verdi. Hurmatlı Gençbek Şermadovich, uşu yerdeki içki koçalarda 2019 yılı kanalizasiya tasarı gütkün бирок центральный канализацияга уруксат бербей жатат. Ушуну чечип бериңиз урматтуу мэр деп бирөөдөн мага суроо түштү. Так, ана мен тез эле мен орун басарымды сондай комачты чакырып, ошол жерде сонун комачтуу эле сүйлөштүк. Кээ водоканалдын жетекчиси бар болчу сүйлөшсөк, чынында эле ошондой экен. Ички көчөлөр 2019 жылы толук тартып бүттүк, бирок центральный канализация уланбаган экен. Мынакей Кудай кааласа ошондой мен айтып, эртең улайбыз деп. Бүгүн арызыңарды бар, Мухаммед Пал арыздарын жазсын, арыздарын жазып, компания закондор бар да, тапшырманы берип, мындай барыңыздар, уктуңуздар, эртеңден бүгүндөн баштап арызды бергиле, арызыңарды берип, каттайт да, каттап текстое берип, каттап койгула полностью. Азыр мынакей бир бата берсеңиздер, урматтуу аксакалдар, Кудай кааласа, эмени ички көчөлөрдүн бардыгын центральный канализацияга улайбыз. Канаанда бата бериле. Амин. Devletin yerimiz geçe meclisinde buldu. Meclisi çuvalları öttü. Anamız kursanlar. Bana bir keçe yapıyor ki bana keldiz, başar kıdız, sonra da smaja transfer reis boşluğuna siz başlıyoruz. Buranın işlerimizi yapıyan bu sen büyük işlerimizi barakat versin. Şahrımız günde yaptı. Bundan akıllasın. Aman uzak kişiyi de birbirimizi gülah kılar. Birbirimizi mutfağı bolu işlerle Allah'ız nasıl. Yatırlar.